สบายดีหมู่เพื่อนที่ฮักแพงคำว่าในและในภาษาเวียดล้วนแปลเป็นนี้แต่มันจะแตกต่างกันแนวใดมื้อนี้เราจะนำวิดีโอเกี่ยวกับการจำแนกระหว่างพวกมันให้เพื่อนๆได้ชม Xin chào các bạn thân mến. Từ này và nấy trong tiếng Việt đều được dịch là ni. Nhưng nó khác biệt như thế nào? Hôm nay chúng tôi sẽ đưa video phân biệt giữa chúng nó cho các bạn xem. Nay chỉ duy nhất về thời gian được dịch qua tiếng Lào là ni. Nó sẽ ở sau từ hôm, ngày, năm, đời để biểu thị thời điểm hiện tại. คำว่าในจะอยู่หลังคำ hôm, ngày, năm, đời เพื่อหมายถึงกาลปัจจุบันตัวอย่าง ví dụ hôm nay มื้อนี้ nó đã về mấy hôm nay มันกลับมา 2-3 มื้อนี้แล้ว ngày nay ปัจจุบันนี้ năm nay ปีนี้ đời nay สมัยนี้ từ này có rất nhiều ý nghĩa nhưng trong trường hợp phân biệt này ta chỉ đưa ra hai ý như sau คำว่าในมีหลายความหมายแต่ในกรณีนี้เราจะยก2ความหมายที่แตกต่างกันขึ้นมา thứ nhất là đại từ dùng để chỉ đối tượng nói đến được xác định và ở ngay gần mình ที่หนึ่งเป็นคำแทนนามใส่เพื่อชี้เป้าหมายที่เว้าถึงซึ่งได้กำหนดและอยู่ใกล้เราตัวอย่าง ví dụ cái này là của tôi อันนี้แม่นของข้อย cái là loại từ dịch qua tiếng Lào là ăn là dịch là mền của làของ tôi là khỏi của bài này mình đã có trong bài video nói về cách sử dụng từ của và tôi trong bài đại từ nhân xứng cái này là của tôi อันนี้แม่นของข้อย ví dụ thứ hai ตัวอย่างที่สอง người này là ai คนนี้แม่นไผ người nghĩa là คน là mèn, ai là phải. Người này là ai? คนนี้แม่นไผ Việc này mái làm. Việc นี้มื้ออื่นเฮ็ด Việc dịch là việc. Mái ngày mai dịch là มื้ออื่น Làm dịch là เฮ็ด Việc này mái làm dịch ra là việc นี้มื้ออื่นเฮ็ด Ví dụ thứ tư,ตัวอย่างที่ 4 Tôi đã đi trên con đường này. ข้อยได้ไปบนเส้นทางนี้แล้ว Tôi มันข้อย nằm trong bài đại từ nhân xứng hoặc là bài xứng hô การเหยียดขาน đã แปลว่าได้หรือว่าได้แล้ว đi ไป trên บนหรือเทิง con đường เส้นทาง Tôi đã đi trên con đường này ข้อยได้ไปบนเส้นทางนี้แล้ว ตัวอย่างที่ 5 ví dụ thứ 5 Tôi đi đằng này một chút ข้อยไปบอนนี้หน่อยนึง Tôi nằm trong bài đại từ nhân xứng Tôi มันข้อยอยู่ในบทเหยียดขานเนาะคำแทนนามบอกบุรุษ đi ไป ดังในบอนนี้ทางนี้ một chút หน่อยนึง Tôi đi đằng này một chút ข้อยไปบอนนี้หน่อยนึง ความหมายที่ 2 nghĩa thứ hai là đại từ chỉ thời gian dùng để chỉ thời điểm nói được dịch là ni เป็นคำแทนนามสี่เวลาปัจจุบันส่วนหลายจะอยู่หลังคำ giờ
Giờ phút tuần tháng. Ví dụตัวอย่าง Giờ phút này ช่วงเวลานี้ Giờ này เวลานี้ tháng này เดือนนี้ tuần này อาทิตย์นี้ Các bạn chú ý này và nãy khác nhau với chỗ này đây. Tức là ngoài cái từ này á, là dùng trong hôm, ngày, năm, đời, trong đó là thiếu tuần và tháng. Thì tuần và tháng sẽ được sử dụng từ này, tuần này, tháng này, hình dịch tuần này và tháng này. Các bạn chú ý เพื่อนๆต้องระมัดระวังบอนนี้thángกับตุนจะได้ใส่กับคำว่าในส่วนข้างเทิงในจะได้ใส่นำโฮมไงนำเดยตัวอย่างví dụ lúc này anh ấy đang bối rối ตอนนี้เรากำลังสับสน lúc này lúc là ตอนคณะหรือว่าช่วงหรือว่ายาม anh ấy อ้ายนั่นหรือว่าเรา Đại từ nhân xứng ngôi thứ ba số ít. Âm thanh nam bộ bộ luậtที่สามจำนวนหน่อยแปลว่าอ้ายนั่นหรือว่าเราด้างเป็นพ่วมหรือว่ากำลัง bối rối มันสับสน lúc này anh ấy đang bối rối ตอนนี้เรากำลังสับสน ví dụ thứ hai tuần này chúng ta được nghỉ học vì dịch cúm corona อาทิตย์นี้พวกเราได้พักเรียนย้อนโรคระบาดไข้หวัดใหญ่โคโรนาต้นอาทิตย์จุงตามันพวกเฮาไปเบิ่งในได้từ nhân xứng được มันได้งี่ฮอกพักเรียน vì แปลว่าย้อนยิดกุ๋มยิดมันโรคระบาดกุ๋มไข้หวัดใหญ่โคโรนามันโคโรนาชื่อของมันต้นในจุงตา được nghỉ học vì dịch cúm corona อาทิตย์นี้พวกเราได้พักเรียนย้อนโรคระบาดไข้หวัดใหญ่โคโรนาตัวอย่างที่3 ví dụ thứ 3 tháng này sang năm sách đã in xong เดือนนี้ปีหน้าปึ้มได้พิมพ์แล้ว tháng เดือนก็เนี่ยละเดือน sang năm ปีหน้า sách ปึ้ม đã ได้ in และพิมพ์xong là แล้วหรือว่า hoặc là แล้ว tháng này sang năm sách đã in xong เดือนนี้ปีหน้าปึ้มได้พิมพ์แล้ว trường hợp đặc biệt กรณีพิเศษ ta có thể dùng nấy 6 tuần và tháng được khi tuần và tháng đứng sau lượng từ hơn, gần, mấy, cả, hàng, vân vân hoặc 6 số đếm từ 2, 3 trở lên ví dụ เราสามารถใส่ในหลังคำว่าตนและทางได้เมื่อตนและทางยืนทั้งหลังคำนามบอกจำนวนเช่น hơn, gần, mấy, cả, hàng ไกลกอหรือเลขนับแต่2 3ขึ้นไปตัวอย่าง hơn tháng này เดือนกว่า gần tháng này เกือบเดือน cả tháng đấy ตลอดเดือนนี้ các bạn chú ý chữ nấy trong trường hợp này khi dịch qua tiếng Lào có thể chữ nỉ không dùng เพื่อนๆจงสังเกตคำว่าในกรณีนี้เมื่อแปลเป็นภาษาลาวอาจจะบ่ได้แปลหารแก้วยายห่างถางในไผแห้งแล้งแก่ยาวเป็นเดือนหารnghĩa là ไผแห้งแล้งแก้วยายแก่ยาวห่างเป็น tháng là เดือนหารแก้วยายห่างถางในไผแห้งแล้งแก่ยาวเป็นเดือน mấy tuần nay tôi đi học ở Việt Nam 2-3 เดือนนี้ข้อยไปเรียนอยู่เวียดนาม mấy là 2-3 tháng là เดือน tôi ข้อย đi học ไปเรียน ở là อยู่ Việt Nam mấy tháng nay tôi đi học ở Việt Nam 2-3 เดือนนี้ข้อยไปเรียนอยู่เวียดนาม mấy tuần nay tôi không được khỏe lắm 2-3 อาทิตย์นี้ข้อยบ่ค่อยสบายปานใด
cũng dịch như nhau nóแปลคือกันเนาะมีแต่ว่าล้ำแม่นว่าkhông lắm แปลว่าบ่ปานใดเนาะบ่ปานใดหรือว่าบ่ค่อยปานใดหายข้างใน2เดือนนี้bá tháng này 3 เดือนนี้ đó là một số phân biệt giữa này và này mà mình đã trình bày นั่นแม่นการจำแนกระหว่างในvà này ขอขอบใจทุกท่านที่ได้มาเยี่ยมชม Channel เสียงลาวเสียงเวียดถ้าท่านยังบ่ได้สมัครก็ให้กดปุ่มสมัครหรือกลุ่ม Subscribe ท่านจะได้รับวิดีโอฟรีจากพวกเรา Xin cảm ơn tất cả các bạn đã ghé thăm kênh Tiếng Lào Tiếng Việt. Nếu như các bạn chưa đăng ký thì hãy nhấn nút đăng ký để được nhận video free từ chúng tôi. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Khó khọc chay một vườn thuộc thuộc khuôn. Khó khọc chay. Xin cảm ơn.